Achoba metena se ya na se nkomo no de esefata nko na meni ebedie na mamenka wo se Franco Trading Enterprise say eye phones na opa or Nokia Samsung iPhones smartphones ahodo ni nyina bi obi smart TVs nso de bi aba na afa kwa no more Franco air conditioners wo tabletop fridges e wo na ne do de bebo kwa no CCTV camera ne installation obe connect am phone no na afa adwuma mu hodomo no wo school mu hodomo no wo fie ho ne ma ahodo ekoso bia no wabo homode na bebia nam bia no wo hu sanse wa connect am Franco for nko na betuma ye we ama we 0246 422338 and 0555 939311 and also be download the Franco app no at all phone so we download na obi mu a ne mo moto nyina asana ye ho na ne wo mo edi nkita ho e braso se medi nkomo na won se me bedi nkomo se so de a na wo hu se e ho akwahia se ye ma mpanimfo akwa aba na ade achi anopai be hia chop money be ma na ma chop money na se emfa be ma na ma chop money a wo kra wo nte ase te wo se be ma na wa ma chop money nso a wa so kra no timi ebo ho akonwoma na sa chop money wo be nya na se watwa bibi utwa ne se wo di chop money na me nam se Daywa 539 direct nko na wo se na chop money bi so kra no etato eti mame nko na meni enkomo marita of reactness wo no eno e marketing manager Emma Daywa lotteries musa se ezo moja 539 na se no da so ho na chop money no abetato marita mache how do I say it yenia enye hwe ye be fa ni nyina asa fa ni nyina abom na asom ma ye ni Daywa lotteries ho nkomo kakra media na minim 539 direct no ena na me hu se chop money bi ka ho chop money na no ye de he enti 539 direct no e game na nkasa game ni din the Daywa 539 na 539 ni as a result of say 5 numbers na ye draw ye draw numbers na ye 5 na eba out of 39 numbers it's na ye 539 na 539 no who pe say we try we say we select all numbers from 1 to 39 and so na wait me participate na enye different from chop money no chop money ye additional draw into no as a ye increase frequency of the draw no initially na draw no ye 1 na ye back up which was at 7 p.m. enumre bia but see aye the anopa draw abeka ho nti anopa draw no to se na be ye de insunsun ye bebe mu no e na ye to anopa draw ni din chop money na enye different game altogether na se first na ye dwumre say the anopa na se utwa no dey am chop money for the whole day exactly wow nti yenwe me pese mi twa bia nhyehyeye ne te say nti se opese utwa Daywa 539 lottery now over dial short code no star 446 hash ye wo akwanya miensa obetimi afa so a betwa apart from short code na ye star 446 hash no obetimi so etwa e wo daywa-nla.com your website no so ebi obu ho amano ne oni Ghana ha ba pese o participate and as over download the Daywa app no e wo Google Play Store na yenhwe short code no for majority na e wo Ghana ha say no mutwa no nti short code no e star 446 hash na opese utwa chop money ni dia obe select option 2 e dey twa chop money no but ye wo say na make me di kan ye wo enumere draw te enumere draw no dey option 1 so what I say but sisi an ye focus option 2 na ye chop money because enunti na ye draw no sa no pa draw no anopa draw no ye 10 o'clock anopa bia nti by 10 e wo say ultimate twa wie o da list star 446 hash now select option 2 na obehu options be bree direct 1 direct 2 direct 3 direct 4 and a direct 5 permutations in so so na say ultimate permit say first say dey twa to no ultimate permit we code short code this nti o dial star 446 hash now option 2 na o select option 1 na just say direct 1 so o pese utwa number ba ko pe number 1 pe one number pe nti no be select direct 1 na direct 1 no e was say number na o be select no ye bobo mma na enne be first number let's ultra direct 1 na bia wo fa number 3 say bo ni rolia na first number ni pie wo say number 3 number 3 bad ya na say wodi na no wodi a usika na wodi try no wodi ni times 20
Hey. Let's say me try 20 Ghana. We did times 10 crowd 200. Let's say mama 4 million chop money and papa 10. Okay. Now direct 2 no I nine friend no 2 direct and 2 sure no. And also so try sika na try and we did times 40. Hey. So me try 20 cedis sir. Mama 800 Ghana. Sir, okay. Direct 3 no so be more times 400. Times 400. Times 400. Hey. Aye. And you're 40. Debbie. Because times 40 no kurade mama 800 Ghana. Sir. Times 400. Times 400. Let's say number 8,000, 80,000. Shock ananka sanka seba. Let's say we mean direct 4 no ebe ma usika na odi try no times 5,000. You're trying to say, Macho. Na direct 5 no so am 50,000 times usika odi try. 50,000. 50,000 times. Into no let's say which are 1 cedi krana. Yeah, na start for 2 cedis krana times 50,000. Times 50,000. Yeah, yan say ma 5 ni na abobo. And a game no na NLA accredited because omo na mo ye collaborators and regulators. NLA accredited again no omo na mo ye regulators and collaborators. Short code no say short code ni *446# na wa select option 2 e dey try Daywa 539 chop money. Unse na ma ye game ni very enije ni say need ni very simple because numbers no balls ni 39. Into na very easy so betimi apeke winning numbers from 1 to 39. Ghana ha nyina ye na ye wo sa offer no. Okay. In term e wo lottery no. Okay, ti say me twa na me dia how do I redeem my money? Okay, into no answer na wo be twa na wo say wo registered mobile money account. Okay. Because eno na wo di betua sika na wo di twa na wo di so asa kwan na so na ye be fa so e di usika no amount. Na ye de mi kwotwe ya mo si 50,000 na ye say mi twa 3 cedi kwa 50,000 times 3 na form na me ba ho eno no nso obu ho a na o limit e na ye limit wo ye mobile money so depend on wadwuma wo ye na wotimi ko ebiem nti na bia wo no webiem wotimi gi as much as minim limiter e wo so do but so webiem kese pa dia and usika na be ko wo account ni na bia umbiem ye bia wo limit ni 5,000 na 2,000 da and no would more than that ye won share no be ko either customer care no be fro na ye no wa hye ho ye be bank transfer amount and as ye be ma cash check na wako use sika ye de na nya kona bra because majority na edia omo nsaka omo sika omo nso sika ntimi nko omo account ni mu no omo ba office ye from na omo ba beji omo sika nti ye de ye breaking kan enya kona bra asem ye nhwe on se me pese mi tubia me emfa ho network ekita me emfa ho kra network bia no an so about *446# no na eko unhia specific network bia wow obi pese o follow mo social media mo handles no so obi pese o follow yan obi search yen e wo Facebook, Instagram and Twitter at Daywa Games. Daywa Daywa no chese more or plenty e Hausa kasa. Okay. Nti ye pese ye kye mo se mo betimi di no more. With us no mo betimi di no more. Wow. Yeah. Na se meti ase ye nyi 539 direct ni mfiri ho. Debi. Eno no ye anwumre draw. E na anopa de ne ye Daywa 5 chop money. Oni so chop money. Aye. Wow. Any option 1 for anwumre draw no. Nti ye de no wo double chances a betimi di in a day. You betimi twa anopa chop money. What you numere sir but anopa de na we say utwa by 10 okay enumere de no by 6:30 let's ye ka say ya utimi twa no pay ya ye ka say ya enumere de no so by 6:30 na we twa na say na be 7 ye betimi aye draw no ye sign the draw back aka when ye Sunday special okay and no ye starting no last week na ye 1st of October no on a Sunday. The Sunday special no draw no and there 6 p.m. enumere be at 6 p.m. and it's a Sunday special draw. Let's end the whole day. The whole day. It's me trying to 10 be at the answer me chance 6 nabo. Oh wow. Sunday special. Into you increase draw no frequency no. Into you 3 draws in a week. Okay. 3 draws in a week. But is specifically for Sundays. And no you be a game no from Saturday na corner na you be by Sunday after draw no na a close because it's just for Sunday ninti and am you so the day bia no copy menumre wow nti e bia obi o doubt na 5,000 50,000 times 5,000 times we betimi etu ya yen lottery obi di 2 cedis e wo betimi a check e wo Facebook e wo
news blog bi aso yen lottery no bi di 2 cities e win 126,000 cities e wo Upper East Northern region I think Upper East region ma anya ne kwane bra Dabi oba ye ceremony kitwa because na ye nije sem na ye no mu ni bank account sebe omo ye farmers nti ya na okra na ni na ya na no ka so no kra no onyi nam se ya na guide yo no ko bie bank account ni bibia na no mo fo say this can be show mo nsa de akona say na kwantintin we sa nti ye wire bank transfer no ma 126,000 Ghana cedis with just 2 Ghana cedis. Wow. Nti no in the monk of 4 din na ye de nti no obi amfa ne ho nhyem. Okay. Nti ye bekọ e de na se de odija Ghana for mo show. Ye bekọ me pese me ja your phone contact line no. Se na be ya ebia nya me kan ye uhia nchechemu bia na ye de amount. Nti ubetimi afre yen customer care no e very very active. Ubetimi afre yen e was 0532 479 and 0556 259 249. Okay. Numbers they will be ni yan so di be kikabu na wadale star 446 hash ako Daywa 539 chop money. Marita Yedase. Yes, madam Asepa. Ebusia Marita Ofori no marketing manager ma Daywa Lotteries. Numbers e wo be o phone number wo so. O car number wo. Baby a wonem bia no numbers wo na madam me wan say am Best Brain Publications se ben kan cho say binim say adusuafo abie school about time na mema tan nyine pe baby ato books omo books papa e wo dwaso na omo creativity and imagination book e wo ho student leadership book e wo ho citizenship critical thinking and problem solving critical thinking and problem solving book wo ho digital literacy collaboration book e wo ho communication book nso wo mo e wo bi mesrew omo books nyina no naka a approve enkoto book bi akeke ma obo batan ubowura bookshop wa also pay the Best Brain Publications for the aba Best Brain Publications and now their frame 0507 200 200 and now 0504 200 300 na Best Brain for bejo so Best Brain Publication tomorrow education today mama na me ho emra to me ba ankomo no ebi akecha no chaba ba me ye fri ho enko be bia